draw lana let us draw lana remotio la ko chetanda chawar wa verb chatir complete the pictures and label them en khalare complete the pictures lana pagri dinzo chachang kongsho chachang tish the chachang chis ra and label them label lana kora ming ta jura pecheshina goina golanchi amjoina amjolan chejura dela label le ra dene thangbo do sheshina dikhardo anjo di air ingira amjodi dene di trunk da trunk che dene dikhardo goni air da ra dene di tail che dene di leg le ra air na ko tsukyo leg che disa di air che air air amjodi che trunk che the tail shugo di ra di amjoran jar ta air che dine di leg che legs lan di sa ni to legs che ne let's write and act nganzu ta tini tabos act lana tabejura dina shin tabejura ndor les fill in the blanks using the hint words given below ani wa sham di pardon zo konche hari ge page di using the hint words hint lana chodo den sheda pechishina ani kasa gogo jorda andi khare rola roda diora de do choden shegede in the hint le ra hint was the sit is on the hint sha chodo sha ra and di pardon de concurrence still chola tani given below ra wal sham teshagede if I were a kangaroo and khachir kisinga kangaroo ji bai na nge khachir ta dila wa si dus ta na tidra hop chiro I would hop mal ani chamsares if I were a tiger kisinga tiger shi bai na ta la ra tiger na I would khachire roar chiro ke jara ko ke tiger the lion and sama ke roar la na tidwa then if I were a fish I would swim charura kisinga nyashin baina nye ani chugisares if I were a bird I would fly ra this dusine padon kwache this dinzo chocha de ra simje dinzo kharchi tu me ding anzo dila cheche then say aloud lana ki chimbu jin la shos octopus ra kashi di pus la si ra pus che ra octopus lana simje di ba sopta den dijo then elephant ra elephant then butterfly elephant then kangaroo and kangaroo let's draw and then answer remote was complete this picture and draw some plants shells stones fish ra ta dil sang mang si ge ra complete di party di cha sang thi shos ra kong shla di ye de ma thuer do di khaza ta da di khaza cha din sama kare dus shin ma thuer ra thik no thuer then draw some plants la mang si ge do s che shells la mang si ge do then stones la mang si ge do fish la mang si gam da ko fish kora di mang si cha de ra sit kora on di ke ra then di ta as treje machine di ra ans di da shin treje